요한복음 14장 16절 17절. За 14-ийн 16 17 дугаар ишлэл байна. 예, 같이 읽어보겠습니다. За хамт уншийе. Би эцгээс гуйхад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үрд хамт байна. Тэр бол үнний сүнс бөгөөд түүнийг харахгүй мэдэхгүйгээсээ болж ертөнц түүнийг хүлээн авчиж чадахгүй. Тэр та нартай хамт байх бөгөөд та нарын дотор байх тул та нар түүнийг мэднэ. 자, 이제 제자들은 내일 예수님이 죽으시는 걸 봐야 돼요. За шавнар нь маргааш гэх юм бол одоо Есүсийн үхэж байгааг харна. 붙잡혀 가시는 걸 숨어서 봐야 되고, 그리고 예수님이 채찍 맞으시는 걸 멀리서 봐야 됩니다. За тэгэхээр тэрээр баримтлагдаад явж байгааг холоос харах болно. Тэр ташуурдуулж байгааг холоос харах болно. 그리고 예수님이 십자가를 메고 그 몸에 채찍 맞은 몸으로 골고다로 오르시는 모습을 멀리서 봤을 거예요. За тэгээд Есүс эзэн тэр ташуурдуулсан биетэйгээрээ загалмааг үүрээд тэгээ явж байгааг тэд нэр холоос харсан байж таар. 그렇겠죠? Гэхдээ тэг нь үздэ. 그리고 멀리서 예수님이 십자가에 못 박히셔서 죽으시는 모습을 봐야 되는 겁니다. Дээрээс нь Есүс загалмаа дээр ингээ хадагдаад өлгөгдсөн байгаа тэр дөрхийг холоос харах болно. 그 제자들이 근심하게 되겠죠. За тэгхийн бол шавнар нь шаналх болно үздэ. 그런데 근심하지 말라고 얘기하신 겁니다. Гэтэл битгий шаналаарай гэж хэлж байна. 왜? 성령께서 오실 거니까. Яг нь ариун сүнс ирэх учраас. 예수님이 가셔야 성령께서 오시니까. Есүс явж байж ижил ариун сүнс ирэх учраас. 그리고 우리 안에 영원토록 계실 거니까. Тэгээд бид бүхний дотор үрд мөнхөд байх учраас. 근심하지 마라. 두 번째 이유는 성령이 너희와 함께 하시니까요. Зүрхээ бүү шаналга гэдэг хоёр дахь шалтгаан нь ариун сүнс та нартай хамт байх учраас. 우리 안에 성령이 계셔요. Бид бүхний дотор ариун сүнс байдаг. 그 성령은 진짜 하나님이십니다. Энэ ариун сүнс жинхнээс бурхан 내 байна. 모든 걸 다 아셔요. Миний бүх зүйлийг тэр 내가 мэддэг. 얼마나 연약한지 다 아십니다. Намайг хичнээн сул дороовэ гэдгийг ч 내 мэддэг. 육신이 얼마나 강한지 성령은 다 아십니다. Энэ махбодын хүслүүд хичнээн хүчтэй байгааг ч ариун сүнс бүгдийг 그런데 мэдж байгаа. 성령을 보혜사라고 했잖아요. Гэтэл энэ ариун сүнсийг туслагч гэсэн байгаа юм. 왜 보혜사라고 말씀하셨을까? Яагаад энэ дээр туслагч гэж хэлсэн бэ? 우리를 돕기 위해서, 우리를 위로해 주기 위해서 우리 안에 계시는 거예요. Бид бүхэнд тусалж байхын тулд, бид бүхнийг тайвшруулсаар байхын тулд бид бүхний дотор байдаг бай. 우리가 잘못하는 걸 감시하려고 우리 안에 계신 게 아닌 거기 때문에 보혜사라고 말씀하신 겁니다. Бид нэр нэг буруу хийсэн юмыг л ажиглаж ингээл харахын тулд энэ дотор байгаа юм биш ээ гэсэн. 하나님은 성령으로 우리 안에 와 계십니다. Бурхан ариун сүнсээр бид бүхний дотор ирчихсэн байна. 그러니까 근심하지 말아요. Тэм учраас битгий шаналаарай. 내가 함께 하고 있다. Би хамт байгаа шүү. 주님이 함께 계신데 뭐가 걱정이고 근심이 생기겠습니까? Гэхдээ эзэн хамт байхад чинь юунд нь шаналх юм? Юун дээр бид бүхэн зовх юм бэ? 저도 근심할 때가 있습니다. Дэж надад жигсэн шаналх үе байдаг. 어떤 어려운 일들이 앞에 놓일 때가 있습니다. Хүнд хэцүү зүйлсүүд өмнө нь ингээл тохиолдох үе байдаг. 근데 그때 기도하거든요. Тэгээ тэр үед залбирдаг байхгүй юу? 하나님 이런 일이 생겼습니다. Бурхан минь ийм зүйл тохиолдож 이 일을 эхлэв. 어떻게 해야 됩니까? За одоо үүнийг яах хэрэгтэй вэ? 그때 제 안에 계신 성령께서 그걸 그 근심하지 않도록 해주시잖아요. За тэр үед миний дотор оршдог энэ ариун сүнс энэ зүйл дээр шаналхааргүй болгодог үстэй. 걱정하지 마라. Битгий заана зовоо. 내가 도와주겠다고. Би туслая. 그게 보혜사인 거예요. Тэглэр чинь энэ л нөгөө илгээс нь туслагч байгаад. 근데 어려운 일들이 생겼는데 그 기도하지 않아요. За тэгсэн өөрт нь хэцүү зүйлсүүд тохиолдож чад багт чинь залбирахгүй бай. 성령의 도우심을 구하지 않습니다. Ариун сүнсний тусламжийг гуйхгүй бай. 그러니까 그 근심을 계속 짊어지고 사는 거야. Тэм учраас тэр шаналлаа өөртөө үүрсээр амьдрсаар бай. 그리고 결국 기도하고 하나님의 도우심을 구할 때 그때 그 근심을 내려놓게 되는 겁니다. Ингээд эцэстээ тийм ээ тэр бурхан ариун сүнсээс гуйгаад тийм ээ залбираад гуйгаад тэр тусламжийг хүсэх үед өнөөг шаналлаа өөрөөсөө авчаа. 좀 빨리 내려놨으면 좋았는데. Уул нь эртхэн ингээд өөрөөсөө буулгачихсан 조금 байсан 더 бол 빨리 зүгээр байсан. 성령께 그것을 아뢰었으면 좋았을 텐데. Арай илүү эрт энэ санаа зовсон зүйлсүүдээ ариун сүнс нь мэдүүлчихсэн байсан бол болох байсан. 자, 로마서 8장입니다. За Ром 8 дугаар бүлгээс харъя.
로마서 8장 26절입니다. Ром 8-ын 26 дугаар ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. За хамт уншийе. Үүнчлэн мөн сүнс бидний сул дорой байдалд тусалдаг. Учир нь яаж залбирах ёстойгоо бид мэддэггүй юм. Харин сүнс өөрөө үгээр илэрхийлшгүйгээр яолон бидний төлөө зуучлан гуйдаг. 성령도 우리 연약함을 도우신 아니에요. Ариун сүнс хүртэл бидний сул дорой байдалд тусалдаг. 하나님은요 우리가 연약하다는 걸 알아요. Бурхан бол бид өхнийг сул дорой гэдгийг мэддэг. 우리의 육신이라는 것이 얼마나 연약하고 그리고 힘이 없는지 성령은 아십니다. Тэгэхээр бидний энэ махбод гэдэг байгаа зүйлс хичнээн сул дорой хүчгүй вэ гэдгийг ариун сүнс мэдэж байгаа. 우리가 다른 사람들에게 핍박을 받고 그리고 욕을 먹을 때가 있습니다. За бид нэр бусад хүмүүсээр хавчигдаал, бусад хүмүүсээр хараалгуулаад муулуулах үе гэж байдаг. 베드로전서 4장에 너희가 그리스도의 하나님의 이름으로 욕을 받으면 복 있는 자로다 그런 말씀이 있거든요. 1-р Петр 4-р бүлэг дээр та нар Христийн нэрээс олж зөвхөгдвэс ерөөлтэй гэсэн үг гардаг үстэй. 영광의 영 하나님의 영이 너희와 함께 계신다. Алдрын сүнс, бурхны сүнс та нартай хамт байх болно. 그러니까 우리가 욕 먹고 핍박 받을 때 근심하게 되지만은 우리 안에 영광의 영 하나님의 영이 계시잖아요. Бид бүхэн хараалгуулж зөвхөгдөх үедээ хэдий шаналдаг гэсэн тэр алдрын сүнс, бурхны сүнс бид бүхэнтэй хамт байдаг. 그러니까 우리가 고난 받고 핍박 받을 때요. 그것은 성령께서 보상해 주시는 어떤 상을 이렇게 저축하는 것이 되는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн зовж байхдаа эсвэл хавчигдаг гэж байхдаа эн чинь юу гэхээр бид бүхэнд эргүүлээд төлөх тэр нөхөн төлбөр тэр үед тооцогдож ингэж бодогдож хураагдж байна гэсэн. 그것을 알고 있던 성도들은 고난을 상급으로 받던 겁니다. Тэгэхээр үүнийг мэдэж байсан итгэгч нар бол өөрийнхөө энэ зовлон шагнал гэж авдаг байсан. 그래서 옛날 그리스도인들은요 고난 그걸 상급으로 받은 거예요. Тийм учраас тэр эртний Христэд итгэгч нар чинь зовлон гэж ирэх юм бол энийг өөрсдийнх нь шагнал гэж авдаг байсан. 성경을 찾아보면은 고난이라는 단어와 영광이라는 단어가 짝처럼 붙어 다닌다니까. Тэгэхээр Библиэс хайгаад үзэх юм бол зовлон, алдар гэх энэ хоёр үг хос юм шиг ингээл хоорондоо холбоотой явж идэг. 왜 고난은 곧 영광이니까. Яг нь зовлон гэдэг чинь тэртээ дэргүй алдар юм чинь. 자, 로마서 8장에도 그 말씀이 있죠? За Ром 8 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн энэ үг гарч байгаа биз? 18절입니다. 18 дугаар ишлэл нь байна. 같이 읽겠습니다. За 18 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Энэ цагийн зовлонгууд бидэнд илчлэгдэх тэрхүү алдрын дэргэд юу ч биш гэж би боддог. 고난은 영광과 비교할 수 없다. Энэ зовлон тэр алдрын дэргэд юу ч биш ээ. 그러니까 고난과 영광은 짝이에요, 짝. Тэгэхээр зовлон алдар гэдэг нь хоорондоо хос болж шүү. 우리가 핍박을 받으면은 그 핍박은 영광으로 갚아지게 돼 있는 거잖아요. Бид бүхэн хэрв хавчигдж байгаа бол энэ хавчлага эргээд бид бүхэнд алдар болж өгөгдөнө гэсэн. 우리가 주님을 위해서 수고할 때 그것은 다 영광으로 상으로 갚아지게 돼 있는 겁니다. Бид бүхэн эзний төлөө зүтгэх үед энэ бүх зүдгүүр зовлон эргээд алдар болж надад төлөгдөнө гэсэн. 그걸 증거해 주시는 분이 우리 안에 성령이신 거예요. Үүнийг гэрчилдэг нь бид бүхний дотор оршдог ариун сүнс байна. 그러니까 근심하지 마라. Тийм учраас битгий шаналаарай. 성령께서 너희와 함께 하실 것이다. Ариун сүнс та нартай хамт байх болно. 우리는 우리 안에 성령이 계신 걸 알고 믿고 있습니다. Бид бүхэн бол өөрсдийнхөө дотор ариун сүнс байгаад итгэдэг. 그 성령께서 모든 걸 아시고 모든 걸 갚아 주실 거예요. Энэ ариун сүнс бүхнийг мэдэж байгаа бүх зүйлийн хариуг төлж өгөх бол. 그래서 근심하지 말라고 얘기하신 거예요. Тийм учраас битгий шаналаарай гэж хэлсэн байна. 다 아시니까. Бүгдийг мэдэж байгаа юм чинь. 다 보셨으니까. Бүгднийг харчихсан юм чинь. 그리고 갚아 주실 거니까. Тэгээд эргүүлээд төлж өгөх юм чинь. 그리고 요한복음 14장 다시 보겠습니다. За тэгэхээр Иохан 14-р бүлгээс харъя. 자, 첫 번째는 근심하지 말라고 하신 이유 첫 번째는 천국이 있으니까입니다. За зүрхээ бүү шаналга гэсний эхний шалтгаан нь деважин байгаа учраас гэсэн. 두 번째는 이 땅에서 성령께서 항상 함께 하실 거니까입니다. Хоёр дахь шалтгаан нь энэ газар дээр байх хугацаанд чинь ариун сүнс үргэлж хамт байх юм чинь гэсэн. 그리고 세 번째는 부활이 있으니까입니다. За тэгээ гурав дахь шалтгаан нь дахин амьлал байх юм чинь. 자,
18절 19절입니다. 18, 19-р ишлэл байна. 요한복음 14장 18절 19절입니다. За Иохан 14-ийн 18, 19-р ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншийе. Би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй. Би та нар руу ирнэ. Жаахан байцнаад ертөнц намайг дахиж харахгүй. Харин та нар намайг харна. Учир нь би амьд байдаг агаад та нар амьдрах болно. 자, 19절 마지막에 내가 살았고 너희도 살겠습니다. 19-р ишлэлийн доогуур учир нь би амьд байдаг агаад та нар амьдрах болно. 예수님 내일 죽으십니다. Есүс бол маргааш үхэн шүү дээ. 근데 죽음이 끝이 아니니까 Тэгэхээр энэ үхэл төгсгөл биш юм чинь. 부활하실 것이고 그리고 우리도 부활할 거니까 Тэрээр дахин амьлах болно. Бид нар ч гэсэн дахиж амьлах юм чинь. 근심하지 말라 얘기하신 겁니다. Тийм л учраас зүрхээ битгий шаналгаарай гэж. 내가 내일 비참한 모습으로 죽을 것이다. Маргааш бол би хэрцгий өрөвдөлтөд дөрөхөр өөхөх болно. 그걸 볼지라도 근심하지 마라. Тэрийг харсан ч гэсэн та нар битгий шаналаарай. 내가 다시 살 것이니까. Би дахиад амьдрах учраас. 그리고 너희도 나처럼 다시 부활할 것이니까. Тэгээд та нар ч гэсэн над чиг дахин амьлах учраас. 그 근심하지 마라고 하신 거예요. Тийм учраас битгий шаналаарай гэсэн байна. 옛날 그리스도인들이 그렇게 비참한 모습으로 살고 비참하게 죽었습니다. Дээр үеийн Христэд итгэгч нар бол дэндүү хөөр хилэлтэд дөрөхөр амьдэрсэн хөөр хилэлтээр үхцгээсэ. 그 끝이 아니었거든요. Гэтэл тэдний төгсгөл тэр биш байсан. 영광스러운 모습으로 다시 살 거거든요. Суу алдарт дөрөхөр тэд нар дахиж амьдрах байхгүй. 예수님이 부활하신 것처럼 우리도 부활할 거거든요. Есүс дахин амьлсны адилаар бид бүхэн жигсэн дахин амьлна. 근심하지 마라고 얘기하신 겁니다. Тийм учраас битгий шаналаарай гэж. 자, 요한복음 11장입니다. Иохан 11-р бүлэг байна. 요한복음 11장 25절입니다. Иохан 11-ийн 25-р ишлэл байна. 25절, 26절입니다. 25, 26. 또 같이 읽어보겠습니다. За бас хамт уншийе. Есүс Мартад амьлал ба ам бол би байгаа юм. Надад итгэдэг нь өөхөвч амьлна. Надад амьдрагч хийгээд итгэгч бүхэн хизээч өөхөхгүй. Үүнд итгэж байна уу гэж асуу. 예수님은 부활이시라고 얘기하신 겁니다. Есүс өөрийгөө амьлал гэж хэлсэн. 나는 생명이다. Би бол ам юм. 하나님은 부활하셨고 영원한 영광 가운데 예수님을 데려가셨잖아요. За Есүс бол амьлсан. Тэгээд мөнхийн суу алдар дунд бурхан түүнийг авч явсан биз дээ. 우리도 그렇게 할 거니까. Бид бүхэн жигсэн тэгэх юм чинь. 그러니까 근심하지 마라. Тийм учраас битгий шаналаарай. 이 땅에서는 연약한 존재입니다. Энэ газар дээр байхдаа бол сул дорой хүмүүс. 이 땅에선 근심하고 고통받을 수밖에 없습니다. Энэ газар дээр байхдаа шаналдаг, зовхоос өөр аргагүй болдог. 근데 부활이 오는 날, 부활이 되는 날 우리는 그 모든 것에서 벗어날 겁니다. Дахин амьлал байх. Тэр дахин амьллын өглөө бид бүхэн бүх зүйлээс ангижрах бол. 제자들이 예수님이 무덤에 계셨던 그 사흘 동안 얼마나 두려워하고 얼마나 근심했을까요? За шавнар нь Есүсийг тэр булшиндаа авах 3 хоногийн дурш хичнээн их айсан, хичнээн их имээсэн болоо. 예수님 죽으셨어요. Есүс өгчихсэн байна. 그 능력 있던 그분이 죽으셨단 말이에요. Тийм их хүч чадалтай байсан тэрээр өгчихсэн байж. 예수님을 죽인 사람들이 제자들도 죽일 거라는 그 두려움에 사로잡혀 있었겠죠. Есүсийг алсан тэр хүмүүс одоо шавнарыг нь хүртэл барьж ална гэсэн тэр айдас дотор байж байсан байж таар. 그래서 숨어서 두려워 떨고 있었습니다. Тийм учраас нуугдчихсан айгаад чичирцгээж байсан. 그래서 예수님 부활하신 거예요. Тэгсэн Есүс дахин амьлсан байна. 그리고 못 박힌 손을 보여주셨습니다. За тэгээд тэдэнд халагдсан байсан гараа харуулсан. 너희에게 평강이 있을지어다. Та нарт амар амгалан байх болтугай. 그 순간 두려움과 근심은 다 없어진 겁니다. Тэр үед айдас, шаналл бүх зүйл алга болж байна. 죽음이 끝이 아니구나. Үхэл төгсгөл биш юм байна шүү дээ. 진짜 부활하셨구나. Жинхнээсээ амьлсан юм байна шүү дээ. 우리도 마찬가지로 부활하겠구나. Бид нар ч гэсэн үүний адилаар дахин амьлах юм байна. 제자들은 두려움이 없어졌습니다. Ингээд шавнарын хувьд бол айдас байхгүй 근심도 болчихсон. 없어진 거죠. Шаналлч байхгүй болчихож байна. 요한복음 20장입니다. Иохан 20-р бүлэг байна. 20장 19절입니다. 20-ийн 19-р ишлэл. 19절에는
제자들의 상태가 두려워하는 상태였습니다. 19-р ишлэлдээрээс харах юм бол шавнырийнхан байдал нь айжчихсан байж. 그래서 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 그렇게 돼 있죠. 7 хоногийн эхний өдөр тэр өдрийн үдэс шавнар нь юдэчүүдээс айснаас гэж байгаж 문들을 닫아놨어요. үүдээ түгжчихсэн байсан гэж. 숨어 있던 겁니다. Нуугдаад байж исэн гэж. 근데 예수님이 오셨습니다. За тэгсэн тэдний дунд Есүс ирсэн. 너희에게 평강이 있을지어다. Амар амгалан та нарт байх болтугай. 그 말을 듣자 20절에 그들의 상태가 두려움에서 기쁨으로 바뀌죠. За энэ үгийг сонссны дараа 20 дугаар ишлэлдэр өнөөх хүмүүсийн айсан байдал баяр хөөр болж өөрчлөгдсөн багаж. 20절 같이 읽겠습니다. 20 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Үүнийг айлдаад тэр тэдэнд гар хажууга үзүүлв. Шавнар нь эзнийг хараад ихэд баярлав. 19절에는 두려움이었습니다. 19 дээр бол айдас байсан. 근데 20절에 부활하신 예수님을 봤습니다. 20 дугаар ишлэлдэр дахин амьсан Есүсийг харсан байна. 그리고 기쁨으로 바뀐 거예요. За тэгээд баяр хөөр болж өөрчлөгдөжсэн байна. 그러니까 두려움을 기쁨으로 바꿔 주신 겁니다. Тийм учраас энэ айдсыг баяр хөөр болгож өөрчилж өгсөн. 그때부터 제자들은 죽음이 무섭지 않았습니다. За энэ үеэс ахуулаад шавнырын хувьд үхэл айхааргүй зүйл болсон. 이 땅의 것이 부럽지 않았습니다. Энэ газрын юмс тэнд атаархаа болсон гэсэн. 진짜 삶은 부활 후의 삶이니까. Жинхэнэ амьдрал гэдэг байгаа нь дахин амьсны дараах амьдрал учраас. 이 땅의 것은 그것은 그렇게 중요한 게 아닌 게 돼버린 겁니다. Энэ газрын юмс гэдэг байгаа нь тэглээ дэм чухал юм биш болчихсон байна. 부활이 있으니까. Дахин амьдрал байгаа учраас. 그리고 예수님이 이렇게 말씀하십니다. Тэгээд Есүс эзэн ингэж хэлж байна. 21절입니다. 21-р ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншийе. Есүс дахиж тэдэнд амар амгалан та нарт байх болтугай. Эцэг намайг илгээсний адил би бас та нарыг илгээнэ гэв. 자, 이 말씀이 어떻게 들리시나요? За энэ үг та бүхэнд юу гэж сонсогдож байна? 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. Эцэг намайг илгээсний адилаар би бас та нарыг илгээж байна. 이 말이 우리 각자에게 어떻게 들릴까요? За энэ үг бидний хүн болгонд юу гэж сонсогдож байна? 날 대신해서 살아라. 그렇게 들리지 않으셔요? Одоо та нар миний өмнөөс амьдраарай гэж сонсогдохгүй байна уу? 내가 이 땅에서 살았듯이 너희도 그렇게 살아라고 그렇게 들리지 않나요? Би энэ газар дээр амьдрахдаа яаж амьдрсан бэлээ? Одоо та нар түүн шиг амьдраарай гэж сонсогдохгүй байна уу? 이제 우리는 예수님처럼 예수님을 대신해서 이 땅에서 사는 겁니다. Одоо бүгдээрээ Есүс шиг Есүсийн өмнөөс энэ газар дээр амьдрах хэрэгтэй. 예수님의 목적이 우리의 목적이 되는 거예요. Есүсийн зорилго бид бүхний зорилго болох хэрэгтэй. 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 말하고 예수님처럼 사는 겁니다. Есүс шиг бодож, Есүс шиг хэлж, Есүс шиг амьдрах учиртай. 근심하지 말라. Битгий шаналаарай. 자, 여러분들에게 예수님이 오늘 얘기하시는 겁니다. Тэгэхээр та бүхэнд Есүс өнөөдөр ингэж хэлж байна. 너희는 마음에 근심하지 말라. Та нар зүрхээ бүү шаналга. 아버지를 믿으니 또 나를 믿으라. Бурханд итэг, мөн надад итэг.